International News and Politics. King Bibi bye bye le. Israel rama sochir Sawrkar a piang ta. Nimin Joni som pathum tlaya Israel rama avoi khatna tan right wing, left wing, centrist le Islamist party siam sochir Sawrkar coalition unity government ti chu a piang ta. Kum som pahnih chuang Israeli Prime Minister pale ro rum zet mai Benjamin Netanyahu Sawrkar chu da kiangin ultra hardline Yemina party ho tu millionaire Naftali Bennett kum somli pakwa le left wing ho tu TV presenter Trin Yair Lapid kum somnga pakwa ka ishuai Sawrkar a piang ta ni a vote lakna Knesset parliament a MP za somni ta chuan Bennett Lapid Sawrkar chu somruk le somnga pakwa niya tlema Sawrkar an siam thelo te ulhe ma se somruk le somnga pakwa a vote tlem te in Sawrkar an siam ta ni President Rivlin chuan Sawrkar danglam THAR new change of government ti chu a vote lak zo vele ala lut ngalani Naftali Bennett chu Israel Sawrkar somthum parukna le Prime Minister som pathumna anita cabinet meeting nei ngalin juda sakho lalung run mi tak ultra orthodox aniangin cabinet meeting a po juda te tong China chamin Bennett hi Israeli Prime Minister zinga neset chunga juda te lukhim wa tur masa berani anremna tu thung angin kum ni nu September sang ni somni pathuma left wing ho tu Yair Lapid chu Prime Minister ani ve leang tun Sawrkar thara Yair Lapid chu Foreign Minister anianga Defense Minister a tun Sawrkar kaltami General Benny Gantz ni chhaulein Finance Minister a Moldovia tanga pemlut Hamas tha chimi relo tu Avigdor Lieberman aniyang Israel Sawrkar thara hian United Arab Relief Party Mansour Abbas kumsumli pasari mi ka ishuai MP pali antel veboka ani party hi chuan nagef thalera Arab hote din mun choikana mason na tura malakna sakhel tu leding on somnga pathum US dollar tu leding on som paruk zet sensona tura ten phut angin remti sakanni sanga zako sumko panga khan Islamic movement ti sacred sale ka ishuaya tanga in la tangin Israel ram mishring maktadoi som vel zinga za som ni hau tu Arab Palestinian hote ma khongai tu annia ma se Israel Sawrkar siamna a antel du ngai lo thungani Arab hote chuan Bennett Lapid ka ishuai Sawrkar chuan antan phek thar new pace a keu sakta a ngahin anlom hlea ma se Palestinian hote chuan ultra right wing Naftali Bennett Sawrkar chu Benjamin Netanyahu aya danglamna om tur vaka an ngai mi alo thungani Arab Palestinian namtlem zok te hi juda nam tam zok te chuan an hnuai chia viawa soyania khoiram le hmuna po atlem zok minority ni na chu nuam taka om lova Arab nam za som ni ho tu te point mason na chuan a thok khum niin anin soi thin Israel hian military budget a suma sengna sa hleya hei hi an chevela sakai bak nei ko ham ang maya an mani noi bodu mai tu Muslim anom nual wang ani na lang an ram budget za som pahni chu defense atan an manga per capita income hi US dollar sang hi zanga pariat niin defense arengot sang ni somni khan US dollar tu leding on somni pahni senga chuti rualin aral thum siam chu chu ram som paruk hena US dollar makta doi zathum sumli panga man zeta thal chhuakani khovelara thuam hral thon chhuwa tamram som pahni na ni Knesset vote lak ani hian Naftali Bennett chuai Yemina party MP pakhat chuan left wing ho te nena sochir Sawrkar siam du lovin vote thlak du lova somruk somnga pakwa ani hnuwa Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan alal hun chung era top ta ti pomin athut muna tanga thovin face mask dum vua chungin Bennett chulom puina chibai a buk zoin epto ho thutna reilo te thuin Knesset a chhual san ta ani Netanyahu senior advisor Aaron Klein chuan
The New York Times nena Netanyahu chu epto shoi tu wani chho zelang tin politics tol sanemo ngoi bo mai tum lo ti a shilani chen khat chu Netanyahu hian e ruk thu buaya nei wangin alarna ho to anga in tun tuma ma pai do na po ama wang chau nian nga yani an party Likud atangin a shoi tu leadership ni chu hetinga prime minister aloni tak lova chuan health minister Louis Uri Dextenemo Jerusalem mayor Louis Nir Barkat finance minister Israel Katz Likud international branch so tu le Israeli ambassador to US Louis Denny Denon Israeli spy chief Sawrkar Yossi Cohen te zinga tu berama chuan aron chu tura an nga yani mase kum ni chunga voili in thana Benjamin Netanyahu ka ishuai Likud party chuan seat la tam berzi in somthum la thum sari in kar ala thina ni hetinga vote somru la somnga pakwa leka in thau chunga Sawrkar THAR piang hi adai ring lawan tam le lain Yohanan Plesner Israeli Democracy Institute ro chuan vantlang rin ai da yin Sawrkar chu angel nget phianang Netanyahu do lo na wanga tangkhom to an ni atini Nese speaker tharatan Mickey Levy left wing mi chu khan chho anian ring Benethu soilai au boi tu no chuan ni nimini som pathum Sunday Tlaidarlia aneseta vote la tura MP rule an local khomin Naftali Bennett chuan thucha asoi ma sabera athu soitran tira tangin religious Zionist MP then khatle caretaker Prime Minister Benjamin Netanyahu thop tu ten anlo aw boya do theipa phatsan tu ti tin anlo aw nom na a religious Zionist MP pani phechu security ten an thut mun na tangin an shoi chu pha nge ni Bennett chuan athu soi tlang puya Iran laka a khau tat tur le Iran nuclear ral thuam nei an rem ti lo tur thute aram chung infrastructure domestic policy thil kongpui thasiam re theina bole arap hote tana thataka malak turte soin Benjamin Netanyahu chu hunrei takaram lo kai shoi to na wangin a fak bokani political party pariat ngai dan thumun nei mi alo Benjamin Netanyahu du lo wanga tangruala sochiar Sawrkar siam tora mongvomba ang seka phusale a thuak burber TV presenter le left wing mi yer lapit chu thu soi tura ngai ani lain a soi du lova hetinga thu soi tur a soi le lo thut chan hi anu kum somriat paruk mi chuan alo thir ver renga wangin tu tenamo aunom na vela om chuan anu re rutina da om chu du lovin le a za wangin thu soi lo ani thu le Israeli Democracy ro puitak tilan na tura thu soi lo ni in ain soyani yer lapit hi kum sang za ko som ko chawa tangin left wing media Marif tia thuziak thinin editor Ron Marbach chuan afak leya manin ring zo tak mi ani ati ni Benjamin Netanyahu chu atopa thu soin ramle namta na thinga ma malak chhodan te sipai lo tran chhodan te le Israel ram chu khovel soisel hoi na kara Iran eptura khau taka alodin thute right wing policy le ngai dan alodin pui thin chu chak taka din pui zela tum thute akai shoi Sawrkar chu khovela economic le military lama Sawrkar chak tak le COVID-19 shileng do konga an tho that dante West Bank Palestinian chungchanga US nor na po anataka do dal ngam thin thute soi chuakin ani po tu soi lain lo aw boy deuh thak anom thin Netanyahu chuan Bennett chu right wing lem fake ania Iran do dal na konga chakna nei lo le US Sawrkar in Palestinian chungchanga norna pe khuna ne mai tura puin left wing hoten na Sawrkar an siam ta mai le leftist Islamist hoten an du duan ko her thei tura puin Benjamin tu soila hian Bennett chu anui le deuh suk thina right wing in tisi le election om le hlau in til he sia right wing hote tho pui du lo le phatsan tu left wing hote kai bo tanga aron poni left wing pa yer lapit phei chuan beng hup chi si lovin luthak hiat niom tak le beng khon lo niom takin abiang velam de han dom vel thina Benjamin chuan hetiang leftist Sawrkar thalo le hlawm Sawrkar
atlak thui theina na ni tina beina chu keima ngein ka shua yang ka ngai lut chu ka phat san ngai don lova ka ngoi reng hek lovang he sarkar hi adai rei don lo pathian in remati chuan inrin aya main alo thleng thua yang atini Twitter Benjamin Netanyahu chuan in tharau lo thu se su se in ngai tu aya main kalo kir leang tin aron ziak kal mayani Tel Aviv khopuya Rabin Square chuan neseta vote lak lain Benjamin Netanyahu dolo tu te tam tak pungkhomin Israeli nam puan zalte vai phe sup supin bibi bye bye le ihuna her liam ta tin lomin kutan benga vari horam tha muang main an chiao chel chul mayani inrin zana tang to khan Prime Minister Benjamin Netanyahu chenna kota ama dolo tu te chuan kalmai te kan changban kham to che ti te in khuang te lamin ano pungkhom chiam to ni Ofi Robinski chuan Netanyahu chu buina chhuak lovin kan chhuak ta e hei mana tanga kan tum kha ni tin Al Jazeera News a hrila Benjamin Netanyahu hian kumsom panga zet Prime Minister ni na lo chel to a then khatin Judan hamtana din ngele adurum ema wanga an fakan du viau lain then khat chuan an ningin ano changban khamhlei hlui ve bokani kumsom pa ni zona Prime Minister ani chungin Hamas le Hezbollah ho tenena indona te ma chonin a then omarab Muslim ram Bahrain United Arab Emirates Sudan le Morocco tenen Abraham Athuthung Abraham Accords ti chu US Sawrkar Trump admin malak na in alo zia fel pui boka tin COVID-19 shileng dona konga a che train Israeli mi pui za somnga pathum deuh tho vaccine alak tir theiani Khovel ramdangin Israel Sawrkar THAR an lom pui Joe Biden US President chuan Israeli ven himna wangin kan tho puyang Prime Minister Bennett nena thokho torin kaloin kaurenge kanram pahni te in kung kaina chu chakle nge takle in poton takin a om zelang karo relna Biden admin chuan Israeli security ngena te Israeli te muanna le himna te Palestinian ho te nena in rem taka an om theinan le Middle East bial chu aveng zel donani atini Angela Merkel German Chancellor chuan Prime Minister THAR nena thokho torin kalowin ring renge Germany le Israel ram chu in thian thatna nei na oma hun local tura tho na nei ka duwa thatakin tho pui che ka du tin Merkel ai o thupuang tu alright bemar chuan Twitter aron zia kani Justin Trudeau Canadian Prime Minister chuan kanni puite ve thataka thokho torin ka beisaya khovel shileng COVID-19 dona thok donin khovel le kan ram pahni te thazok torin kan thok do nang atini Sebastian Kurz Austrian Chancellor chuan Bennett Lapid ka ishwai sarkar chu kalo thil renge Israel rama jodami puite ro relna chu tho puin an lama ka tang zele atini Dominic Raab British Foreign Minister chuan Security Trade Climate Change le Middle East biala muanna siam torin kan thokho zelang ati boka Chuck Schumer US Senate Majority Leader chuan Israeli Sawrkar THAR chuan Palestinian nena inremna tora ti tak zeta mala ka beisei Biden admin chu Israeli Palestinian inkara remna le muanna kumhlun two-state solution omnana ma chak taka laturin katur tatang ati bokani Mahmoud Abbas Palestinian Authority President chuan Israel Sawrkar chu loin thak ma se keni Palestinian hote thil phut chu angai rengani tuna Sawrkar in thak chu anmani politics awang mai chau Israeli chung ko thilani kini chun kumsang ka zakwa somruk pasari anga East Jerusalem khopuya chu kan du le kan khopui ni tura kan beisayani ati ni in ayo thupuang tu namilabu rukine chuan soyani Fozi Barun Hamas thupuang tu chuan Israel ro relna chu angai renga arong in thak ma sela Zionist ro relna le mi obbe du tu te thowan ni Zionist riman nam reng tho kini chun kan zalen na le dingna thlen ma lo chuan kan do dalin kan bezel thowang atia Hamas oten Israel raman pom ngai lova Jerusalem chu an chatuan khopui tura ngain Al-Aqsa Mosque Noble Sanctuary Dome of the Rock chu an thunun fai veka
a om chuan than le thi sen chu ka bei zel an tum ani Marwan Bisara Al Jazeera political analyst chuan tuna Bennett lepit Sawrkar chu Zionist chung koro rel na vek tho ania thil danglam vak be se tur om chuang lo ve ati bokani